Dayne Thiamsangliana Interview pa pulal mingsang le pizo nun moi te fapa ni in tun hnaia UPSC in NDA exam a huaihawt in tling Mizo te minti moi le tani Dayne hi kumsom pakua mi chauh alani a anaw pangai tuin ata imak na te Pathian achi na te le atumru na te hi Mizo thalai te hian enton theu theila chu kan ram le kan nam hian ma kan son ngein arinomani Dayne hi pol kuwa ani lai tang to in avairam lama ombo ani awang le anom na mun te na zirlo awangin Mizo du lian tong lu sei tong chu tlemin ahar sat deuh hleka chumi awangin he kan in komna hian sap tong han ze zeu zeu chang kan neih khirh tu le lo ngai thatu te hena thupa kan soilo kani chuti rualin Dayne hi Mizo pa deuh mai ani a tin ani hi Christian pa Pathian chi em mai ni ti ero chu kan hriat sak theuh don nia zo inspiration ke tu zong te Sipai le vakole ke hi Emmanuel ka ni chon kabula chu hi Dayne Thiamsangliana Dayne-a ama hi tun hnaia UPSC in NDA&NA exam bot saya khan in tling Pathian in remati chuan Pathian zara tun na tanga kum thum nu vela chuan army officer ani to mai don ani chuminen chuan interview na hun inkom na hun kan lo mang do na he kan inkom na hi bula tanga top thlinga milo khirh sak turin ma saberin khirh tu te kan som du chewani chuanin kan inkom songal pop mai na ti ro den kan chungkwa hi mi panga kan nia ka pa ming chu lal ming sang a khobung ania kan nu chu zonun moi unau panhi kanaya achang ber hi meichia ania chuan tuna hian chamaru esa kan om san mario sa pinga selian ni ai ke hi bil ko thlir piang a selian kan ne bil ko thlir piang ta chuan i unau dang te chuan tuna hian ngen ti mek an tho mek nge ni an zir mek te pa ka now hi Russian Indian Military College RMC kan ti hian aluda tuna hian a pass chhuak ve che a ama po hi NDA&NA exam kha apezawa result a hak meka ka changber meichia hi chu class 9 azir meka St Paul sa alut ani chuan i unau panin chuan Sipai army officer lampang chu in lu chil ve ve ti na ni mo kan te lai hian kan unau hian kan ngai sang ani mai Sipai thil hi chu mo aka thave tero chuanin mo engwanga army officer hemi Sipai lampang hi lu chil nge ni a chan sang a omanga tero kan mitam takin lu chil chan poi nang long then chu lo that wang te mo benefits sang a hlong na sang wang te poni mai the ma se nang ma lu chil chan ber kha she ta cha kom tlakin ka she mi no soi sak the chu kan te lai tang hian kan unau hian Sipai thil hi kan lom ma chu vel wang chu ni deuh ber mai ni hei Sipai exposure kan mu thei ang ber hi chu kapa hian kan te lai tang hian in hei min lo provide saga kapa hian min lom pui ma chuan Sipai army officer ni thei turhian kan chang ngor hi ani deuh ber mai ni Sipai in soita ka chuan mo ekati inu le pa in soita ka chuan inu le pa te hi tun din mun i thlen thinan tro tuna hei Pathian zara army officer mabak ini tareng maya bel chunga san soyang deuh khan tro ating kanita tuna hian hetiang din muniron thleng ta hetiang din muniron thlen thena nin inu le pa te hi engang chain ngen poimo ti mai te ang mo nang matan a poimo lu tukang le pa te chuma se nang matan engang chain nge ti gai te khamin lo soi sak thei chuan kan nu le ka pa te hi kan unau pathum ta hi chuan kan role model ang hian nia kan pathum hian education thathayang ber hi min provide saka chu mai ba ka min fuina sa ma thileng kima kan nu le ka pa ten min fui thin na tha ka ti chu in khongai ngai lo na tur mani le mani in khongai ngai reng lo tur de hi ania eng situation eng din huna po hianin hei kan struggle lai pon shom gan tor lai pon in khongai ngai lo tur hi nia be shram tur de hi min zil china hi tha ka tia ani chon mani in khongai na nei lo kan an lo fui fo che ti na ni ta tro a thal he mai nu le pa po chu an en ton lak le mai nu le pa tam tak tan pon tro keipo mi ho sa chung kwa seilen kan ni lawa chuanin hetiang shrim chu tu pon an ti thei thil ti thei ania ke mani ang mai pon kan ti thei chon midang ho pon an ti thei lo na chan tur hi a om lawa kan ril ru eng po kan peklat chuanin thil ti thei lo hi a om lawa Pathian chunga kan thil kan ti shrim kan hlana hetiang shrim kan soi to ang Christian quality te kan practice zel chuanin thil ti thei lo hi om lo ni
school local to thin na te mo he ta KG atangin primary middle te pon yang chu khoi school angi local thina chuan I private nge government mo chuan school kal thin na kha thai ti to kem nang ma tan tun din muni ron phen the nan ti te po khamin soi sak thei chuan ke hi New Hope English Medium School chama remi so class 8 thleng ka zir chhuak ta a chumi zo chuan in class 8 to class 12 fi Rashtriya Indian Military College Dehradun a hian kaluta a kal chhuak to boka chuan in hemi tur hian in entrance exam oma all India RMS tur chuan RMC chumi tur chuan in all India entrance exam hi oma chu kan paltlang hnuwa interview le medical exam omle boka chumi hnuwa che chong kan luta a ke hi kalun masa a kanau hian in arong lut le ta chumi zo chuan in RMC atumber chu feeder institute ni ta a military establishment ni mei ba ka atumber chu akadet chau NDA thon khanita chuan in NDA berhit chu class 11 kan ni hian kan zir ta bermeya 11 kan ni lai po khan in class 12 syllabus chen po kan khoita chuan in 12 kan ni khan kan peta a chuan in NDA turkhan ani mei kan in trained over RMC a chuan nok I thikaril ro thil pakata lo lang no tuna hen kum exam ni to khan tuna hen kumsom pakwa kumsom pakwa lik ni in tikan in zir chuak ta ni ta ro ro pui le mai chuan I kan le lok te ang I RMC ti chumo RMC lu tur chuan engang che in nge harsat class 8 9 atangin ilut tero RMC a khan class 8 atangin ilut ta chumi lut tur chuan in ata view harsa view em chuan in Mizoram sarkarin khami RMC a khanin poisa insen sote lo tumte nei VM ti te thleng ko khan milo soi sakla tero RMC entrance exam tur hian in 8 9 standard syllabus chu zirngi ngai ta chuan in entrance ring aina lo hara RMC kan lu thaya chuan in hemi ba ga hian in RMC lu po hi a har lawa enge chutia thil har chu ani chuang lo chuan in hemi ba ga hian in Mizoram state government hian 75% hi kan bill ti mayang kan tarma kan bill te khamilo tum sakta chuwang chuan in englo NDA cha ngor ta ne open nakin zela enge defense forces air force ne open navy ne open khang hau zong kha engmoni ni tumna du chuan RMC a thalu tuka he mei ba hang ka soidu pakhat chu Mizoram pon sainik school kan neih sainik school te po until tumber chu NDA an cadet how thun khan dive thowa chuwang chuan in sainik school te military school ba RMC te hi athata chuan mo RMC a khanin class 11 pochom pakhale pochom pahia khan army officer lamakal tur khan an khalfal ngal an khalsang ngal cheuti na mi an ni chuang lewa ma se entrance ber kha chu 11 le 12 hen kan zirna sa ta ber ta mo SSB zone khami tura ilo in prepare to shim tur khan 11 le 12 kan zirna sa biga ma se RMC ka ti hi chuanin atumber chu khami kunga chung ti tamayang 8 atanga kan 12 zir kha min groom tumber chu sang 11 le 12 zir wak ngai lo pon khami kha atumber chu nia in van be na sangar karve tara imo chuan class 12 posom pani zo nu khan engtin nge ikal so zel tun din muniron klen so dan kha atlang pui thokin milo soi sak the chuan entrance hat class 12 kanin ka peta chuan ka tling zo vele khan SSB antita NDA tling zo che hianin service selection board a hianin kalngi ngai ta heta hian until duber chu officer like qualities kan tita OLQ chungte chu leadership qualities te pon ni theya initiative kan langai kan la lote ani lopon kan organizing ability te khan enta chumi chu ninga process ania ke hi kapek na chu 17 SSB Bangalore hen kapeta 5-day process a hen engkim an check do ber ani mai SSB a hen SSB kan pal through chuan medical exam omleta medical test kan fitness te ani loponin hey boina kan name kan eyesight te thange thalo ti zong kha medical exam zo hey all India merit list final merit list kha kan thak le nga ya khata kan ting kha chon in NDA kan kal chok thai kan join thai kan le lo chumi NDA exam a chon written test si hara sai tiam nang man chuan ata view em written exam ber hi chu tough thawa ma se thil thai lo ni lowa chadewa zir chuan 11 le 12 la hianin
ange chadewa kan thil zir he khami syllabus tu ngor kan zir chonin a har lo thil har ani lo tlang pui thuing ge chu poimo ka ti chu 11 le 12 kan zir hianin kan thei to pe la kum hi che ni to chu wang chonin zir lai kan ni nangin kan thil ti tur chu lekha zir khan ni meya 11 le 12 chadewa kan zir chonin nakina kan pass nuwa ponin kan option hi lo zau ta ti tur chi sang competitive exam open exam ni ta khata khanin pek tur chi sang om ta NDA te JE te tengkha option kha lo tam ta chadewa kan lo zir kha chuanin kan ta na lo tha ani me ka ti chuanin kan lekha basic hi nge fundamental shim a concept shim hi te lai tanga lo man chu a tha chan chu 11 le 12 kan zir that le ai chuanin te lai tanga kan thil shim kha nge pangai de lekha kan lo zir chuanin a lo thei mai ani chon mo I le tai la tro school kal lai he ta I aniam lampang mo primary te he ta eng lo lai vela khanin a thiam thei pol in thinem nge ni thiam thei fak lo pol thiam thei pol chu ka in tilo a chan chu teng MMA mark mu tha po kan ngai chong lawa average to hi kan ya chu teng MM chan thiam thei chu kan chong ni chon top 10 velai lang thinem a top 10 khirh chu ka lang chong big lo ani chon ti dei te ang shem te tok mun polai chang view lo wa shem te chu tok ve so thin ni tro shem te chu tok ve zo ngai chan chu kini po ti lang po ini nga tro tun din man kan thlen thena tur tan chuan in vok te po ngai nga chang chuan tro ateng te po kha choi lang ve ro shim ni sela chuanin ani chuan khatiang khan iron be so zel ta nia tro chuanin NDA a lutur khan I chun inglawa exam sang te paltlang ta chumi paltlang no khan SSB paltlang le ta chumi SSB chumi tam takianin ataf mai ti te po hi ke pon kalo she thoi ve ni khata khan engi ataf na chan ber chuan a exam kalphung shim te po khamin soi sak thei chuan SSB hi ke pon ka ngai dana chuanin NDA luna tur chuanin thil tough ber chuan inga SSB an du ber chu ka soi tong khanin officer like qualities kha ani ta ber meya hemi tur hian ninga chungin kan site te inge kan chet zia te kan thil soi te khan hau zong kha an lo en deuh ber kha ni ta first day a chon screening test kan tia chu PPDP le OIR test hi ni ta PPDP a chonin picture hi min pe nga thil clear lo deuh hi ni nga a mu that thei lo nga atira chang amhalama thutan kha chuanin all sam ta ma se hnunga tan ho kha chuan hu thei ta lo ta chiang lo deuin chumi le man lo tar lang milem chuta chuan milem man lo tar lang a chuanin kan thil kan share tur chu enge khang ho milem an tara hanin an positive lo an thinking an ngai dan kha a chang enge a negative nge positive ka highlight ba ka an kumzat vel te kha chianga ita ke kha chu ka group a min pe kha chu no panin teacher vel pon ni mai thei library a thulai vel kha milo peta ta khan hemi kum hetia kumajanga 16 to 19 years pon ni theya an mood chu positive ve ka tia zia stories ya turnia story a khan positive outcome kha ngai ta chuanin kha ain ang lo ta group chi sang min chen hu a khan pakhat te min soi chwa tira an soi chwa dan lunga da bo khan kan shet ta meya ami pakhat kha chuan a perceive dan kha chuin a lo dang lam ta khami zo nuwa kan soi zo khanin conclusion siam ru group conclusion kha siam ru an lo ti ta ain ang lo hle meya khami layan en ber kha chu kan enge discussion kha kan tel lo khan en du ta bera kan chumi ba ga chuanin kan point how te kha zian neim chuanin midang how khanin enge kan ngai dan kha an lo pompuyem ani lo pon midang how po khan lo pompui thiamem ti kan lo en ta vega vanai thlak takin ke kha group conclusion ka pe thei ta chuanin chumi zo chon room danga min shoi le OIR officer intelligence rating test si step shanti na ni mo khami zo che khan min mai minong kawa minong ko hloma officer intelligence rating a chuanin set pani hi min pe question songa ve hinia an en duber chu kan reasoning ability a hard song lo intelligence test pang a hi ni tameya dice tia pani face khada pani lang chuanin ti hand roll ta ale lama enge lang ti ta mai kha chu a hard song lawa kan reasoning ability khan en taber mai nia lunch zo result hian pong china screening a hianin an tumber chu ninga processor tunge kan en dik thei tur le tunge quality nei thei tur kha an en taber kha ni ta screening na chuan ke kha ka batch kha mi somli kan ni ta mi somli zinga khanin
mi som thum vel che kha minok screen in ta adang zong hakha chu an hotir te mei ta chon atuga che hianin psychology test kan ti le ta psychology test si chang sang om ta WAT word association test ania chonin TAT thematic appreciation test om le SRT situation direction test le atobera SD self description om ta atirbera chonin TAT kan ti ta thematic appreciation test ania chuta chonin room khala hian min shwai le banga hianin anong display mai thina bangan display chu picture tho manami ang tho ma se tuna chonin achiang jok ta khanin kan zia turber to story a khanin thon thu kan phuan ni mai second som hin ong slide anga khami chung khan minute li min pe khami chung khan second som chi alem khan anong tilang keu chon nia rei lo khop mai muwa zia ha le ni mai chonin ta hanin alem te ka lo theng hil tai la bui thak ania boi thak ni to chonin story kan ziak ta story a chonin ange omzenei le positive thil omzenei le positive te kha zia chu kha ngai ta story pakhat zo slide anong slide ze second som nuwa chon second som nuwa minute li zo nu kan anong slide ze la picture chu sang sang om ta a chen page chu ange apa thito photograph te ani pon a chen page chu swimming pool a ange lo dal boy deuh te mi pakhat tlan lai te ti khanin ang lo ta khata khan positive te wa zia thiam kha ngai ta chuanin a tobera hianin asom panhina tura chuanin blank top hi anong penga ta khan I du story kha izia theita ni ani chon mo khati la khan nangma ta khan englem nge lo nangma sia khan a in ang lo ka ti mai a chan chu nge a thena kha chuanin hei mi hin lo pung khoma chuanin nge an pung khom na chuanin engemoni cardboard te hi lo ma chu tiang vel mai tang chon story chadau siam chuang ai ta mo ta ril ru aning lo khan shedu tin ani mo tro ber na tro thil boy engemoni hai long chian ya pon card chia te hi lom ta se thil situation te kha enting e chadawa I da thiam ti te khan en du ta mo kan psychology and test ver ni chu a ing zo min a khirh thiam mem ti te po khani na tro khatiang khan an test na chu a thale ma ya tro le lama chuan strict kan du khir view na chu abaka officer ni tur chona ngai veling boka tara khami zo chi a khan nge ni ta zel kha khami zo che khan break pom in pet chuang lawa word association test anita word association test WAT kan ti tamea chuta chonin word hi somnga somruk vel hi omanga eng word pon ni thaya chuta chonin positive sentence siam le ngai ta antirnan hei happiness and upon life ti ringot te po word khat ringot te po kha positive sentence siam ringot khania a chen phe chu ola adang hi chu enge a hardeu ta ti tamayang hei rape ti te ne upon in sex ti te upon blood and upon murder ti te po nong ti thaya chu thlan thelo wa a thlan thelo easy a vek anga ni mai ani sonin sex te lo ni ta se positive azia tu ti na positive ngar tur positive dewa easy athiam dang khan me engting e khami word khan in engting e nangma engting e en dang engting e in associate ti khan en ta ber ta mo eng word pon ise chadewa zia thiam khang ai ta chuan khami nuai khami ma che ka thil soi du pakhat chu word hi a then khat hi lo chang lo taila hei all deuh kha chu lo chang taila no pon rape ti te murder ti te kha chu lo skip taila kan khami tiang word kan mu khan kan hlau ti khan en thiam ta kan thinking kha block ti tang khan ni ta kha khan du lo le ta a chaber chu WAT exam kan kha chonin a vai chan shim khan ni mai chonin chumi to da chonin break pom chong lovin SRT until later situation direction test anita sentence hi omanga chuta chonin sentence entirnan ibial nu nen movie lo en zo chawa street vela in kalain tuemoni mi panga velin ibial nu nong cheitrana engei thiang ti te car accident ni huwa engting e tiang ti te khating kha I reaction khan en taberta a chen phei chon hei police ka kau mai ang ti te mai ten zeta ain ang lo ta khata khanin an duber chu initiative la engkim I control a ida a ti khap mani na kan mo na kan vale nem ti kan tro khang hau zong khan en ta tuna motor accident an alo om ta se iti ma sadber tu chu ange asina I vakal ta chuanin ange a conscious nge unconscious le khai lo check ta chu mai ba ga 911 te ikawani upon motor passerby atang hau khanin hospital kal theidan tur te khai ngai to khapa phone upon wallet te po khai chekanga achung te kolanga hospital sen huwa
hi thlenga tuna chuan engkima thawek toy ti te khateng thleng khan sentence a zia tur khan ta mo situation hi somruk vel min pe a chuanin alo bera somli vel hi chu chan hi chu tha somli somma ti vel a chan chu ante se pakhat kha chu mental stamina in nge nei lo izia dan kha enge chadewa izia char them ti te pokhan enta mo kha apoi mo a isum ni chu chadew logic te la noila ma khorop system logic te la khang te khateng te pokhan ni vek heta ti te pokhan in tikim hle ma ya daro nia handwriting hei thai chia ti te kha chu enge ingai tu na kha achalo ti na ne ponin enge ingai tu tik lo ne ponin hei I thinking kha block shim ti na khan ta khang ho zong kha film khurangai ta amo chonin WAT word association test ate khanin hei try ti te mei man no tu shoot ti te never ti te hi man miat lo tu ne mo achan chu hei hianin a entier chu enge mitumru lo ini zia ane oponin hei itum chiang lo ti kha a entier ta a try ti ai khan enge man try ti ai chon will ti te man tok tur mi decision making a decision making kha acha a chonin a fast boga chonin enge itumru ti kha entier ta mo chuan mo kha ani exam nge kha anin hi na nia ni thum na khan nge ni thum ni a chuanin GTO kan ti tamei ta mo GTO hen chi sang test yom ta group discussion GD te ni ta malte tengarong soi chawanga then group in mino chen ta group how kha chair in min chut quality ra GT officer khanin topic pani hi min pe eng topic pon ni thaya chair zaw hi ngai shimshima knowledge nei hi ngaya India's foreign policy te polo ni thaya ani oponin hey nuclear war ani oponin COVID-19 te polo niang khang ho zong kha topic pan himin pe nga topic a chuanin enge kan discuss ber tur nia group discussion a poimo chu consistency ka timeyang enge soihuna soile ngoi huna ngoi thiam te kha lo ngai ta mo chong par pon ni chong point ni soita chuanin relo te ngoya imidang hi ngai thla chon point chade irong soile a ingoi le point chade irong soile a chutin lawa hei irong soya ne open I top chara irong soile de ya kha chu acha kherlo an khating chi nilovin I point how kha midang how in an agree thiamanga ya achat baga facts le figures in nga ya hei thilemoni eng organization treaty te hi chumi kuma chon an saina ti te po chuting thleng thanga I backup thei chonin enge a entier to information le knowledge nei ti zia ha a entier ta mo kha khan du bera chu mei baga enge midang how in I point soi kha chan tm baga midang how point po kha entinge idon son dan te kha an lo en re chon group discussion kan zo chonin group planning exercise an tileta a group planning exercise a chonin hei map lian pui hi min hu tira map lian pui a chonin railway station te omanga chonin enge pon te raute te omanga hospital te police station te omanga chuta chon in group hianin ta hianin railway station a hianin enge suamhang hawin darli a chon anong kaldona tita se he ta hianin bus accident oma thiam tur te pathum pali velan oma khateng kha chi sang kha boina kha lo om don ni me ba khan kha in group kha entinge in divider entinge problem kha in phase dan heten mi pani chu ta chon an kalanga kilometer som hi anita kilometer som hi chumi time chang kan cover theng ti te chuting khama chhadewa priority pe a zia khangai ta mo khami zon ho khanin kan group conclusion khan du le ta group conclusion a hanin soile vek ngai ta vanai thla teng ke pa group conclusion ka pele a chonin I akha khani thumna ni ta daro ani li na nge ni la ha lom la ta daro ani thumna hianin ain ang lo ta mo a chen phei chu interview turin an kauta interview tura chonin nge ke mani lampang kan personality bag me a nge an endu ber kha chu knowledge kan nei nge nei lo le NDA join turni lo panin nakina future officer ni turin quality kan nei lo kha an lo enveta office interview through khan interview apoi mo ber chu ke mani in shet chian le kan chungte kan thiante hote shet chen te khangai ta chi sang question hi min zo danga atira chon bucket question hi kan ti tamei ta mo heta anong zot per tanga I chung enge I education I hobby ti te ha ti hanin question somvel kha voi khada han anong soi te top ta anong question top ta nga
kha malte te in chronological order in chadawa chang thiam te khangai mo question rong zo khan chadaw ngai thaga chadaw chan khangai ta chon hei kan education te I class 8 atanga tuna class 12 thleng I percentage ti te rong soiro te khanong te theita mo I hobby te I du zong te chuanin enge soi that lo phei chuanin anrong kal thuk ta zel ta a chen phei chu NDA&NA class 10 a hianin ngatinge I percentage wa low ve lo ti chuanin hei ka lo tia ngating chu chui lo tia chuanin hei sports ka nam hnoya lo ti ta la in sports nge tia football an ti ta football am pangkhan lo zol le de thei cha football a fil len zong le a len zong ti te a sang ange a sei zong ti te kha anong zol le de thei cha tunge favorite footballer ti ha in ang lo ta question nong zo dang kha chuanin interview an nong zo le pakhat chu current affairs khami hun la ya thil kheng enge moni hei covid 19 te pon ni theang enge moni hei ka hun lai kha chuanin CAB ti te Hong Kong protest ti te kha lar ta mo khateng khami khalai thil kheng ti te kham rong zo ta chu chu ngoni le chan dik khirh nga yam ka ti chu chan dik lo nem khanin in ma ki pai vi wem current affairs how chu mo an zona shim zona hi zona chandan hi adik hi om chong lawa adik lo pom chong lawa chadewa lo chan thiam khan ni mei antinan nge kum nge school yom line in sports thing e khel lo ti ta se hetia bluntly to ga soi chon ka khel de chu football cricket ti chu tia soi mei lo jon chadewan a soi theita antinan school level a cricket ka khela kum 2016 to 2017 a khan national championship tang ka kal to chu tia hey descriptive te wa ngai nom de tura chan thiam le frame thiam te khanga emo answer te kha lo how tak lo ta flame ya tro chuan a to bera khaning ni ani to bera khaning ting ni kha o aninga na kha chu conference indita conference a chuanin ti han board a hianin an chunga board a hianin president SSB president te chuan psychology officers te GTO officers te chang ho khan thu kwalanga question an du an so theng chenga enge ESSB hun chung no mi TM ani oponin question current affairs te ponong so thu thei che chon conference a chon ange an la chian lo chon an la test te thei che ain ang lo ta conference te hi enge a then phei chu enge a tling don lo phei chu a shet lo ta mo conference nei enge an nei rei lo ta minute thum ringa te po hi ni chin ta conference a enge minute thum ani wang khan itling mei thei tling lo mei thei din huna khan o engma khala cheng lo ta chu an ni khami ninga chunga I hun man da ta tro ani chon mo khami ninga chung khan akara khan gip om mi lo khan ain zone charin tu ga che khan om zel how tak tu don le mai ani tan po khan tro how tak ve don sia ani chon mo Dayne tu na army officer hetianga NDA exam mo englo hi attempts hi exam hi voi khati na kling haliniam voi ni class 12 kan hen ka pe mana ka voi ni na voi kan na kling hal mai la voi ni nai kling ta tro chuan mo le ta lokila khami exam chung te pon niang mo he ta class 11 12 I local lai te pon niang hemi lama ikal hemi army officer lampanga ikal no tang shim hian hrisel na lama hian har sanai to ga emo na ben von te mo heti ang tam lo te nge mo tiang lampang te hi I to ngai chem I to ngai shim Pathian zara he kan ka van ya tiang lampang shim chu kala tok shi lo hrisel sa jek zo kan mo taro ni chon tunai kalkong a hian mo tunai kalkong te la hemi army officer kalkong a hian language lama chong lama hian har sanai to ngai yam English le Hindi khani te tro Mizo chong chu in mangai manglo lo mo kan una kan biak te hian kan manga so achu tiang lo chu in mangwak lo ma tro mang lo hemi interview te kha discussion ti te eng mo vela hian man na satangai non sia chu ta chu enge man ber English ni do bera ma se hey SSB na tumber chu enge OLQ ni ngi ni lo ti te khan ya chuwang chonin English thiam kha chu apoi mo chong lo midang po GTO officer khan in soya heten nakina instrugal ponin Hindi pon rong chunjom mei thei adita midang hau tan khan achan chu an ber kha chu English mang thiam lo po khan ni chong an chia thiam chonin an pom ve thei zel mai ti na mo beranga chuan Sipai lampang kha chu tok tai la tro adanga ikal le dei teang
media lama hinan kalta ila I khoi ve tho karinga tero thalai chun kan khoi na sa tu nai kum som pasari kum som pakwa chawinia tero account te poi ni karinga ni media lama po hian tero chutian chun ita ama saberin eng angi account ni Instagram te Facebook te WhatsApp te kan khoi na sa ber bor ni Mizo thalai chun heting in account ni vekem Facebook a hichong kan nei thina tuna hichonin kamang to lo ta RMC ka lu khachonin ka open ve a chuan WhatsApp hi chu ka khoi deu renga chan chu hei kan course mate te po hetan lo in biak te ne oponin hei information ne opon news te hi kan in send na sa hei kan SSB prepare to te vel wangin WhatsApp hi chu ka mangtang kai le to ga chuan Instagram po hi account kan ya Instagram hi kan nei na hi re lo kum ni ti vel kal ta hang kan nei chawa chuan a khoi hi chong a khoi lo tung kuma hang ka khoi ve chan chia ani le mo eng tika changin nge mobile phone cell phone hi ni shim mobile phone hi chu kan nei na polare lo chutiam chuan in class 10 kan nei khan kan nei ve chaw mo class 10 ni khan nei ta tang kan ni khoi rigu em khoi regular tuk lo RMC chuan in phone mang hi an phal lo ta chuan kan vacation le open hey hike money excursion kan hi chuan min man phal sak ve a kol sang mai zeu tin ani mo ni chumi lo chuan vacation a hen kan hangan ni mai phone hi chu ka khoi lo I khoi na savak lo tin ani mo ni chan tero tun hnaia Instagram ate iran khoi chauta ni a chuan I comment pakhat min pek sak turin ka ngen du che mo Mizo thalai te le social media ti hi ingai daning po niang chu ron soi ve shim te kan request lok ten kan zawm lok ten che ka ngai dana chuan in Mizo ho ti mai la tunlai a hi chuan hei social media te hi kan hmang na sa a kan share ber tur chu nge man thiam ani mai ka ti a chan chu nge thil thalo chu ni chuang lawa nge thil thatura man thiam kha angai ta ani lo pon kan lo mang ngun na ne oponin hei kan lo kan time management te kan thiam kan zir te nga ya a chan chu social media ne oponin hei net shim chu atangkai a ke po ka mang na sa ka in prepare na turin information ne opon news te engemoni topic chu sang hei do zir chiang tur tan ten apoi mo a katia apoi mo ber chu time management in mai man thiam chuanin kan nun min influence tur ni lovin nia man lo tok koi lo tok chu a thaber chong nang tro atang kai maya chu ti ro le ro chuan I thil thalo heta tanga kan zir thei turang chi thil thalo pui te po thil tha po line thalo tam deu mai omani tro ka tinga te po khani film for view chu ngai ka she ke po tro chuanin eng ko ushan ngei ni kini hi Presbyterian caution kan ni chalai po la te mang ve thina ka thei kan unaw hen kan thei na hen kan in mang thina a chan chu khuta kan omreng awangin kan in mang thei lawa ma se hei vacation kan rong ho ve ta heta he chong kan thei na kan in mang ve a mun dangai nom wang kan mang tuk thei lo tina ni ngo tara chuan ti dai teang personal route don ni auto na ka zo tur che hi I chang do tura ka nga ya enge am samsei lam te hi bial nu lam te hi nei to shim kala nei shi lo la nei lo to ba me kala single ani chuan ma na tang to in nei lo shim me RMC vel routine hen in me lo chuan ina to bera kan ti to nga mor bok nan mo I thalai pui te hei keni tan pon niang chu kan thalai pui te tero I thalai tam tak te tan Mizo thalai te tan ti bik te ang tuna I lo tlin na atang hian nangma tangin mo thu cha adu emo han hu chi adu emo mo tiang ka tiang ni se ti te mo hum zang view tur ka ngai ingai mo zong tling pon reng tur ngai la chu chu min soi sak thei chuanin kan som tiang che ka thu cha ber du chu nge hei kan nu le kan pa hi kan choi moi thiam hi poimo ka tia nu le pa te choi moi thiam a chan chu ke ni po kan ron hlot lin na te hi Pathian zara avekania chu mai ba kan nu le ka pa hianin min provide na sa shima theilowin min provider chuanin kan thil ti shim po hi nge Pathian in min mal som na tur hian thil hi ti la katia ma som thlakin chuanin poimo ka ti le pakhat chu zonin zemoi kan ti te ayu pa za thiam ti te chuanin Mizo Christian hau kan ni na ang shim hian kan Christianity hi nge kan phau chuak tur kati mai a chan chu SSB te po hi soila officer like qualities te kan lo ti ta heng ale lama chuan perspective dang ade chuanin
hang hau zong hi til Christian lutuk anita midang hau nen engtinge kan adapt thang engtinge kan hau thang ani oponin kan zai do thiamna te khating hau zong kha Christian quality vek anita Christian na kana om tel vek tro khang hau zong kha Christian cha kan nia Pathian thu te kan oi chuanin thil har hi omlo kati mai chuan ka thil soidu le pakhat a to bera chuanin poimo bera khang ai chu thil ti theilo hi kan omlova kan tum tak kan tum tak chuanin engpo ni se kong hi chu lo om zela a poimo ber chu nge kan ti changa kan beidon lo hi anime chuan kan thil ti shim hi Pathian kula hlan zer hi a tha kati lokin kan peng lok to nam tak ni kata voing zang nge chong trai chen ni khara hianin normally hi chuanin voithum ka chong trai ma se apoi mowa khangai hi chuanin ka chong trai reng chin ni chang hi chuan kan sa tu che pakhat chu tu na he army officer te ni don ani to ro ka ti huna pe chuanin namdang den in che pe na sa don ani to ro donga chong trai thilo te po Pathian pol thilo te po hi enge mo chang chon om don ani mo ka ti ang khan lo ti sam turin as a Christian angin mo kan sa du mol che ni chan chu tu nei so yang khan Pathian rin tlatte amai nga tlatte hi poimo ma chu lo tin na ani a tu na pon ara iseng me kai seng zel tur ngai tai na tero tu na ron soite kha kan cheu anga kan lo ngai thla cheu tura kan ngaia phang te kha nun pui cheu tumila le lama ngai thla le lama kan be beng le lama chu atir rengut lo khan hlok pui cheu kan tum don ni ati lai te kha keima ne na chang point kan sa du mol cheu ni ole de na income na hun thatang mai min pe ai chunga lom thu kan se lom lu tu